1300 کامپه ji koçberên bajarê girê spî û gundawarê wê yê dagirkirî li gundê Tilisemen jiyan dikin. Li vê derê her roj zehmetekî mezin tê jiyan kirin. Roj bi roj xeyal dikin vegera xwe ya li bajarê girê spî û gundên wan. Em îro mêvanên kampeyê koçberên girê spî ne, em ê êşa wan her wiha hêviyên wan yê ji bo vegera girê spî ji we re ragihînin. İnşallah rojak vere demek nezik de ama bagana giresipi. Vallahi bu giresipi em rojana dibêjin hîro sabah em vegerin zaten xewn û xeyala me giresipi yani. Tenhal vê derkê divî milletî çi qazî re pêşkêşî bikî vegera cem wana cem millet giresipi zêde muhim e. Zaten ew çetê ku vê derkê ji girêdoyê Tirkiye nehatine ku welatan ava bikin yan tişek bikin karê wan مال و ملک خلقی بدزن ان شاء الله دمک نزدیک دام وگن گریسپی یعنی ام بوی باورم به حوالی خوب باورن اما وگن گریسپی ام خودی هزم خودی قوتن ام نهندکن نه بس بی وگرنه زاری او گیش کی او دکن او وگرد کن ان شاء الله میشم وگرنه بس جی خو دایکه که ji bajarê girê spî ku roj bi roj êşegên mezin dîtine û heta niha jî dixwazin li bajarê xwe vegerin destpêkê silav ji tereya dê rojê we li vê derê çawa derbas dibin? Nêvî min Xewla İbrahîm Heme yanî rojê me zehmetî pir derbas dibin zivistanê sermeyê pir û baran û şilayî û ser me da tê hovînê zehmetî xwe germ û عذاب و زاری و نزحمتی هم پر کاش دکن. ام لحیویا کو انو وگرنه گنده خواه وگرنه بازار خواه گری سپی و نه ام تنه امن مثلا ملت هر عشیرتی تیدا هنی ارمنیه عربن کردن گی تیدا ننی چتی ترکی تیدا یعنی ام او ما یعنی نوجه درک هفن کاش به کو ام وگرن مزحمتی پر دی قدام ام درکتن چون نیو عردان نیو گندان زحمتی ام در باستکن ام پر در باستکن کاش دکن ام دبن وا چادرا داد ماناس ان هیوی کو امرو که وگرنه بازار خو گنده خو ام بینه گوتی ام الجی شار وگرنه سر جوار خو و عرض ملک بو و کول خو یعنی گلک سپاس ساعت خوش هر چقدر زحمتی هبن جی دبن سیا چادره که دا او هر بندواره وگرا باجاره گریس پیبن جبو زوردستی لسر خوا قبول نکن بری خدان وی جهی دی سال بندا باجاره خوانه